na me kura nyama bi wo na me ntiase first kura na me ka se de bia num se me obefo because me ko jere nsu ho a me ya de sa me jere na ya me sa pa na nsu na pie me ko jere ba bia me ho me ko se abefo ko hye mu anu me ho bibia ko se sa de we de ene me hwe e de na ye bi I didn't me person me who me kwase me ko die duro na aduro nso wo ma me bosom no so ntume ma me aduro ma kwa achia nti me nya sofo ma so se me ko di sofo chese ne kita no kra so chan bosom awurade nyankopon o so dai na o didi we hwe no se aduanko na wo be hu no ade chi hu amendi o so dai na o didi aduanko na o di ne hye ne nso that day wo be hu se aduan mendi Ebusia we a free counseling and a papa e dia mai mu bebre o wa e be so dai no fufuo ni abenkwan bi a ye twawe no ye sore ya ye se kondo abenkwan ne papa me hu se dai ye na wo be so aduane kura na wo be wu mu no e be ya asada ne fa se aduane ne nka wa no sai unye dipo yare nkutu because ya was spiritual in that case what be ma wani kanso and unye di aduane what di yare. Hallelujah. Prophet Dr. Abednego has once again demonstrated the power of God following divine guidance. He established the world first spiritual hospital, Rabboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory. Now, God has directed him to create the Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital, powered by Castoplanto technology. This unique institution will reveal spiritual realities and help you understand the unseen battles affecting your life. Many are spiritually unwell without realizing it, and many struggle to progress due to invisible spiritual conflicts. Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital is here to uncover and address all spiritual obstacles. Bring all your problems to Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital and witness the revelation of all that has hindered you spiritually. Visit us in Nsawam Adwaji, Oreku Liberty. For more information, please call us at 0208 599 576. Abusian mo akwaba edeba mystery TV so na ni say mystery TV dey sebre so na ye ba betina sese ya na eye empenin sembre e na aso a ye bebro ye na nanom ekuchie kasa bi digu ho ede mayan a ene ye enchirime ye kasa no na odofo beje de se kasa ya na ye ka no entiase wo ho ye ntiase enti ye ka no kasa no saa keke sunsum fom no ewo sunsaso bi e wo ye so kasa bi te se ene kasa ye ba behwe no eye kasa bi esese unni penia die saa kasa eye kasa mu oduru pa yebu bebre na ye nim na so dodo na me ye sure se me kan wakai se waka bia chiro bi da wunni musunsu asokra e de bebre sa nipa no enu nti no enene e wo se saa kasa ye nya penia onimu de na owo de no boa ye emyete saa kasa e fe ne se unni penia die ase ne ba ne saa dia na peni ba ko a onimu de hunhun fam hunam fam na wabobbe e wonim die mu no ene so penny Prophet Dr. Abednego ono enene ya twia pini no se ba bebisa saa wuni penny adue kura ase enesen ebusia meka wo se dwumadi enso wo mo asomasene e ma mede bro eye Castoplanto technology me did so besam se enokra ye dey bi kura na wonte da Castoplanto technology ni nyina ne se eye teaching an invisible hospital invisible hospital ni nyina ne se ade bi wo ho a yare bi wo ho a yare a enye ni kan so yare na yare eye sunsun fom ne yare enu ntu be hu obi so onam ho hyepe na so enema ha no je se ono ne nya mepe enenim e bia na wo pe bibi na wonya aware na wo hwehwe adwuma na wo hwehwe wafo wie school dada no nyina wie obi anya adwuma eye onko ade adwuma no pepepepa wonya bi we trese sunsun fom bi no yare bi ha wo so hwehwe na wo so no enu nti ene Castoplanto technology Dr. Abednego edi teaching and invisible hospital adi aba obutu ensawom oreku numbers no ebe ho nti no ufra papa waye ne nkyeremu bi a wo bi a obetimi edi ama wo so wanya fa ho debusua abra wo nua ba papa bi mi twa me ho akwaba ni abo apuni papa na yebisa ne se unni peni adue no menko ba bi a twa me ba sisia Papa mpache ma wakwaba yeah nyu
And then so Chia Adolfo Mystery TV ni one more follow. Prophet Dr. Abednego, this is his minister of Christ and the dispenser of the mysteries of the kingdom of God. As it is written, ye may know the truth, and the truth shall set you free. And one Adolfo Amutete Unyamishra Unyamasu Ewe Yesu Christo Dinamo. Amen. Amen. And no was a boko, and no penso Mossam ni saying. Papa anopedi eye empeninsem. You. Na yabo epiniwo. Na yana nanom eka kasa bi dija ho ma ya ye nchiri menso yaba sa kasa no ye kabi. De bia empaye kasa mu. Na ye hu ne se kasa no wo ho ase enye kasa keka ne ye ka na wo nkyerase wo ho. Nti na ye pese ye hwe kasa bi te se unyi pani adue. Sa asemi so bi ka ne nkyerase ne den. Amen. Amen. Yo osuso de Nyankopon Yehowa ye da wase. Ose empefo kasabi ni wo mu ka kasabi se uni pani adue. Ya nkokuru edase. Yo ose nanu na Yesu Kristo oba asase so no. Na ono mo kasa bebre eno so asase so asempo na meka chiro monti na meda ka so asem asem mo be nate so asem anti yewo the mystery of philosophy asase so asem we are senior enye wo soro niama anti asase ro niama bo soro no bo asase anti yewo asase so asem en asase so asem no we call it philosophy. Until Europeans, they learn the nature, the hidden laws of nature. Impanyimfo ene kuta. Okay. Kanti te fun panyimfo no. We be kwa no deja, we be le kwa no deja. Na sempemfo bube bi se unni pani adua eya asem kese. Ankese obi akresu. Se mama tu be nana. Nti mabuso ni mi no panyin bi a obebo me abakosem uni pani adue na ese ohia abakosem asemo a esi na atwam na sayaba se na wiase eko world without end eko na eba na me kura nyama bi wo na menti ase first kura na me ka se de bia num se mi obefo because me ko jere nsu ho me ya de sa me jere na ya me sa pena nsu na pie me ko jere ba bia no me ho me ko say abefo ko hye ma no me ho biri bia ko say sa de we de ene me reflect e de na ya bi I didn't me pese me ho me ko say me ko die duro na aduro nso wo ma me bosom no so to me ma me aduro ma kwa achia nti me nya sofo ma so say me ko di sofo Chese ni kita oro kra su chan bosom awurade Nyankopon ansa na mmehu se wo se onni pani adue wo hu se ne ati no efi se yendie no aye se sa na eti ewo wiase no we be kwa no de eja what I say na wiase de we call it philosophy no yeah wiase nsem okay enti tetefu enya ewo wiase nsem ene wo friend abakosem enti onni pani adue we be sa eya nsem kese asem kese ni se ohia abakosem na wo de abobra ensem bi a abako very good ewo abusua na wa befiri mu ade bi a asipen ti wiase ohia mpanyinsem eya tie mpanyinsem nti na nsa na abrabọ ne yembo ne sa abakosem na wo mpanyimfo do aka wa abrabọ ho ne nti ohia abakosem na abakosem no wo mpanyimfo ne ho ti wo se wonni panyi adue efiso no bebo amane ono penimu ne be kire ne abako mo ne abusua no omoye sa ne abusua ne kiri mo bebi abusua ne woronko bebi ebi kura na mo fie no mo yokoto Usu wunni watu bata wase obiribia wakori kana Kristo maye na Yesu maye na mpefo wode mra na ye adwuma okay na ye wo mrase enti no mra no echese bia munana so atiase me ma omedio ye nana okọ okugwa okoto abusua ye nana no ko wirem okohu so okoto gold namsa aboakoto oye sika koko
Onam sana yeah, I mean to whom say no yes so chilling the be few so yeah then you now so say would here Obi a wakwapo hu aboa koto yesika kopo who was say or koto bushia e gold and kasa men na kasa minimuno what you say na me beti abakosem okay and so na me wura and me so side way e wiase nyama but esan say nimdia me ma nimuti oyera and this ana won so bia wo abusua no abakosem wo say wo ka kire wo ne ye wo mame nana wo papa echi den na esi wo den na ekoso a wo de be ye mfato ho abo wo bra okay enti mpanyimfo no ena ebo saa mane no abakosem edi kire ye what you say enti ya wo to abusuam wo beto abusuam te abusuam no wo na mamre ne niema bi a wo chi niema bi a enyi ne ye ya asabasi na na onye sika wo beto se wo se wo fa we wo papa we no wo sika wo eso se ni obedi kura eyede saa de nya ohia na won so de tutu anamo ama sechi na bisika na beto wa nkofiri wonsa ne ya we na ware say no ne ya wo mame wo nyaku ne ya okoto nyeti no abakosem na be kire wo entino ama masua nyama bebre entino wo so ni pani adwo because pani na be kire wo nyama bi no mu a ekoso ewo wabusua no ewo wabrabo mu o mame achi o papa achi ne ya asabasi mi kai se mame bi a wo ya akrafo otie wo ya akrafo no ena ne ba ko de waware ena ne kura ne nso ba akonyo obema bia ofia brochiri afi no so be ware onu so be ware no so ababa me pese me waro straight fankwa brochiri so pedia ena ababa no ne kura ne so okay ena o so nkoto kawa until no baba engagement bia ena odi milika hello ni mama kura ko fe mama hwe abrante so be ware mi o enti makoto kawa no enti ka ona ne mama kura ne se oh sir ene ye pa kawa ne we fa na oji kawa no kawa de efo ya abra na me hwe se kawa no be so no fro ne ono ne ba na odi kawa ne she ne sa obi kawa na wakoto de ba be ware na odi ko kire ne mama kura no ana oji no di susu ono ne ba odi a she ne ba nsa se hwe se ebe fatawa oyiwe no se yo kawa de yo na so na nka fata oibo fata ya bo ena oje entino tema obeyiwo ya na ho na odi ama no enye original no wasesa no sunsun na odi ma ndi kawa no wan sheda obema na nware no wenya panimu bi ama na nka nkire no se abusua ye nware obi ofia brochire wo mtu nya bi efa mafi panimi entunefo ana se papa ne nkwala ye be ye wadwuma ye pa o obi so be ware akoto kawa koma wo ma mekura no jidi amaneba uni pani adue besine wenya ware ni awodi kawa ne se no obi aware no ko ni onu ye de kawa ne susu no no ri susu no obi abeware ne ko weni da so tio ni onu konya na ware ba nda so te ho ni okonya wenya peninti antino abakosem ai won panyimfo ho eye ade a eye duru kese se we no onim na wo kire na eno panyim betu ne fo a anko be kataso kopemu se ebre ne beso na wo be kire kura enya wo mame kura enya wo mame patuti oni pani adue o papa yiri enya wo mame
untimi ne nyɛ te sɛ maame ma ne nyɛ yi. Me so papa yere nyɛ wo maame. Fatu tim. Wanya penimu bi ama na nkyerɛkyerɛ ne sa. Wani mu nyina no wonim. Nti on de ofa ne sɛ ne maame a wanya no. Ababa bi bai. Also for my own now, I basao, and a brand tennis sell, and no sell, and never make cry. You would come out to you. Near the boy in the Becca Ocobone, Mamma Cranamania. Near boy Becca Ocobone, Mamma, no, I didn't so to say, or Donama. Last minute, Mamma Conacoda, and pass a wedding at family. Young go. Odawa o wouldn't have eaten and work or suffer Abednego near Burmesa. We yin na wodi no. O mame kura nya o mame. Oni pani adue obi antu fie. Wanya pani bi antu ne fu. Ankyerɛ ne sɛ maame kura nya wo maame. Aduan no ye mani nya e poto. Akurafo bi eni wa obepe ne wo asem sin nipa. Fatu tim. Okwafo bi enu obepe ne kuraba sem sin nipa. No ane yem de. Nevertheless. Also searching in say em be your de kura. Enti sɛ won search. It is so search. Fatu tim. Yewo musu edi abakayechi. Yewo musu edi nyotoso mienu no ene ewo inshira edi mansa echi nyotoso miensa mansa bia okuta bribi de ba ento ufi first second third first people no there omo nye papa abakam bia nye papa ne mama de ogro de musu ni nya abakam biara eso adesua okay nyotoso mienu ewo ne die ansana mi otoso miensa no ye han enti sika wa busuanu ne ewo ne otoso miensa ne enti wo wanyo bi antufo a wankasa obese wonhyira anasa o maame kora na o maame obefo nso a obese no obi otoso miensa bia you come with a destiny okay abusuani nyina tiri ene wo nipa bi otoso miensa wanya penibu e na nkyerɛkyerɛ wa abe oso obi ape wasem o me dey pamase o brabeje obehu obebusa ne wodum bribiara and the one who said won suruma ne eye suruma esren because o mama no papa ebi agrobe no wode nyin say first one and then omo yam obremu second but third one ne dey won aye ayefro won aware nti enije aba nti nhyira ne nyina akuta the third person and those people they suffer more okay omo nkita nhyira no to so miensa answer every fourth no onye correct fifth six also answer 6 7 no what one papa wo muto we jimi fo nko asefi we nyina wo hia panyin bi na wa kyerɛkyerɛ. Hia panyin bi na wa kyerɛkyerɛ. Enti na panyin wo fia wo so ni panyin edwie. Oba wo so ma me kura no we do opa wasem o boa ensoroma ye kata so. Won jim fro nsem won tume mfa wo so waje no kata no wa kata so. Omo ntimi nje. Won be kata so. Yes. Won be delay. Just wa kata so a se kania so yen so kania enhye pon ase. Ntimi nje. Ye desi pon no so. Na ya kata so a o se pon ase na o se pon ase. And think of destiny bebre chef enfa pon ase entime bie. O hia panin bi. Nia esi wo o papa abrabo na esi wo mami abrabo mo busuani bi na ekonyina ohia that mystery history abakosem ni na aje se panin ne be ka chiro ti mo busuani mu na wo na na ye na ekosi na ekoye ni na ekobanyina mo kura mo ye entombe
ukra woni mu tonko say eduena say yako so yo pete say yo kraman say yo mampa ade wo mo buso kra oni o de wo oni na yo eh ara o te na me chere say committee ablante ba oyo sofo we ni mo na danfo bi everybody sofo ko ka ho ko de ho everybody ampaso onyame na afre media sans to me kuno everybody the whole time on the home so abon ba daddy ebe hwa ni dua tentete odenchem as a denchem honhom na ewura no den na wo fi wenya pani bi amana kan trense fi a wo firim no tumi edi so ye denchem ana obi ha nso fi abusuam ana meboa obi afi abusuam nti wa abusua no biribi ewo ho na o ti wiase na onim ye wo abusuam tan so ni pani adue pani phone yo obi anka hwenkyerɛ ye so obi anka hwenkyerɛ o na ese obisa na wo ko bisa so hwan na akyerɛ wo se ko bisa enti bebre ti hosa tu ni pani adue oni pani adue no na kyerɛ sɛ wo asɛm wo how so oba ko to biribi mu tro nse bi abusuan bi wo ho afi na abrante bi fefɛ ememme di nanim ni nyinaa aya sadwam omu nyinaa no mo nsa wo hia pani bi na wa kyerɛ wo sɛ emanse di wanim sei no mo ye yitutu anamo sei sa pepe nti ono so emfa no mbo se no ono so akotom sa hwehwɛ ntia aminua we ayese ena no ono so den no ntini uhia abakosem opanyi bi watufu nia wo papa na wo mame kwa because wo papa wadamfo wo mame wadamfo wo mame fi abusuam nia tibia no abusua no won bebo bia mane omuni obi bedi ho won obi bedi ho nkomo ente ni esi na mi hu emeti wo me mabusuam mi yo yem papa chi yo yem mame chi ente me ni mutumi wo ho nyina ena me ni mabakosam nyina ena me ni wo mo nananom nso ne awodi gya wom ne awodi ye wom ni nyinara ente so onni pani a me man kasa me papa dan for frame say hey asempe asefrepe wo de o ka sempe pepe fe mo frasi o na je papa no ohun ade no ohun ade o mu etogofo asempe asefrepe hey abrante de o ko bibi obeka o pepe satan na me abufra no se bratrase o kasa me so bibi a me hu amede mbeka sata we use beka ta wonye ani na me die ta wo se me die yi asero me tire me se ne koso se o mami we se we papa we adi we na si adi we nwa bom ya mane ni nyina enti na chese adi bi kura me ka chere papa kura na e no nwa eso man chese ono na dafu na ede kai and so the for the people are spiritual na nkasa afede man kasa ma be hu ade ni nyina na yese uku de Kenya pani bi no na mo kyerɛkyerɛ wo ne me bi ena me ni pemfo so anam pemfo so a woyɛ anwanwafo wo ama nwa kyerɛ me nyama bebree ehu nyama bebree anante bebree enti no onipa mpanyinsɛm ehia ma onipa aka na brabo ho na no ene bema wotumi wanamon atumi esiye enti no mpanyinsɛm wo ho a wonante straight o obia okuta mpanyinsɛm bia ordinance a na wasi ha enti obu a kyerɛ obeka sɛ agwagimi ana majomu tieni kwai da ho onu je ho ohun se kwai da ho straight but ukọ ha na wafa ha na wa jump na wa sa ba ha obezu je je obeka sɛ na 90 straight ndo wefo sɛ wagimi wo na wahu ne wo kwan so wonya pani bi ama na kyerɛkyerɛ na enti wo nim sɛ biribi wo kwan so ba kwan wa de akotom
Ndio bi okuta mpanyin sem no on 90 street. Oko kakra no wagina no wahwe kwan so. Nti ho no bon wo ha, ebo se no akọ ha. No wa jompo esia. No wa sa begina ha. No akọ ha, no wa twen. No wa home. Na fele o say to step. Kwan so da ho, wo e kira bo se kwan na street. But no oji ho no, onim se kwan no, anya street. Nti sa nyam ni nya ubenya ni wo empanyimfo ho. Nti na eya na yama mpanyimfo. Nti na mpanyimfo bu baby say, wo ni pani a dwe. Because enyesa abrabo ubebon so nduda. Uye biribia anko because unni mu hwe na obakoto haw mu. On say nama enne cry say bebiri yi nim de kro fe na ware. Ana unti ase. Enipa ankasa memu this dispensation we don't know what is called marriage. Watia ware. We hu aware. Obi e ware bi. Obi aware bi no ko ware bi. Enti opanyin bi a watra se aware pen no be kira o de kodi a wo friend ne aware. Senieti. Senie ye ware no. Senie ye ware. Senie ye kono. Mo. Enti obi anto de ukoko sisi a court case no 99 eye dade. Aware sem. This wo friend divorce. Enti ko ke siesi na aware. Because ye nim aware won yenko bisa na won kire ene yenko unti bebre nti aware ase ene nti kra se wo kwa aware na bisa what I say enti ne aware abrabo bebre ejija na uti na unya abakosem afie bi ho kra nko ware enti uni peni etwe okoto no owi akụkọ aneni ade ohohu no owi akụkọ a neni abo enti ne bebre aware ejije ni nyina wanyo panyin bi antere mfie ha okwa se o aware na kọ ni se ni se oba nachi yen ware no uba ware na jese wo yese ene wo fie nso wo mpa de pa oba na nkesa ko ware no oye bosum yire oye bosum ba ne mame mpreso mfise sunsun ne mame ware no o be ma ne so aware no ba ne nuanom ware ne ntino wonya anka no ware no fasika no mehwe ne busuafo the sister no ko ware awu won ware o wo ko nyemba wo be se wo okunu no eno mehwe ni sister ba enti unyam panyinsem eya tie panyinsem ade bebre ho be yama wase kura enso nani denti obaka so wabere woni ba ana waba befa wabere woni ba ho dia so onso waware ede na wodie wabere wo ba ho no be so ambere woni ba ho okuta ho mfi enti panyinsem no eye ade a nyama adasama enye bible mu asem nkwa panyinsem ye nkyere bible mu abakosem ufiasem eka bible mu amen entino u hia abakosem aka onyame asem bible no mu ye onyame asem na ye busemu de ne ye abakosem we busemu de ye abakosem ntini mienu no kambo mu mo ndi ekuda soro ene fem ntenye se yehu Kristo nti ato abusua de na twene na so ni mu hwe so fon so ntira hwe so fon ko ka nyame asem no oni mu nyame ko se wonyina se obi aso so fo obi aka nyame asem enso adan na papa mu nti ase ni ho na so obi ane ne nyame ento bi ka se na eso nyame ba kwa obwa sini wu me ka se ko ni ma ba ko se you was of 1 3 4 5 6 when yam panyinsem ama ya nkyerɛkyerɛ amen ana sɛ nyame kra wo ye nyame adwuma na na sɛ nyame kra bi wo ne no kra nye enough wo hia panin still o panin hwɛ sɛ me wa brochire me da hɔ ɛna me so dai makopie pu ano
ababa fefe bi ni oh fine ko fefe da seven ante ahimachi abrochise so ahimachi ko adwuma anya ha obeda sa no afa ahimachi 3 ma dware ante se me fifie by 3:30 to 4 me ye late kakra me tu cap guy na me hu no pona no Japan ababa na hu no oda yemu dai ni mu wopu no wo pie ni kan so no a wo kwa adwuma no gina wo kwan ano everybody minja ya da me kono ono so me du opera lift Fian ka just minja e say na meni abakose na wanya penny sa time no o so dai na o didi wadwan no say aduan ko na obehu no ade chi hu amendi o so dai na o didi aduan ko na o di ne hye nso that day obehu say aduan no mendi ebusia we eye free counseling e na papa e dia mai mu bebi o wa e be so dai no fufuo ni abenkwan bi a ye twawe no ye sore ya ye se kondo abenkwan ne papa me hu se dai na obeso aduane kura na obewu wo mu no e be ya asada ne fa se aduane ne nkanwa no say unye dipo yare nkutu because ya ye was spiritual in that case what be ma wani kanso ndu unye di aduane a wodi yare ababa fa me okwa efa oni babia ko ena oni bobo na boy ni show no ena oni babi da ena sense obi a mekwa adwuma no beto ana nsesem sa a kire nda seven egwadi hey me so momo ni so e fa me hwani an egwadi nda seven hey anti mekwa adwuma ba na mekwa sense be yare one case I show self-imposed case. Because I near Papa. I'm about how the bread. Oh, how? Oh, did he 5 minutes? What's a Vienna sound here? Oh, did he 5 minutes? What's a Vienna sound here? This is a Juma Mekonia music. Oh, did you say entrance? 5 minutes? What's a Vienna sound here? We say a graduate. Enkofo na baba me se odina ho a obi akwa odan ho hwe nipa no kama god damn you hey ni nai fidi nai ni ti egwade echi ansara me hunsa na enye nipa oya asase so no nipa oti asase so a ye yo nipa oti asase so when you did 5 minutes na dia nasa hey oh dear, you also the whole suffer to also come. And anyway, for us as our dear. And the oil nipper, 5 grand. oh papa Whoa, when you are opening me a tofu. I was sad name was sending money now, so we have very good advice. Now the Bobra. And the young penisum aka on Yamiasam. To nyamia sem ne panyin sem na enam osoro asase na enam papa ne bone na enam ntino ye enam keke na o ja bobra enye se bakoto ha mu asema obeba uso abrante bi gusu sisisi a so osu nda asema ne papa se o kache na wentie o kache den na o kache oba na wentie okofa ababa ne ba pe ena ne papa se o meto awari ababa yi san kese se o sedako da papa denti na o kasa wan ko bisa ese penimu so ti ho ani obehu no ugina ntenten kra wo wa wara baba no ni natras 18 years ababa now na se oba o ekrobiso member se mebodi anse ne ebe hwe no oba ne se ono oti baby ono nye nipa o a wo be fa na ware no
na wodu ho na ne papa ehun enti boy ne papa hui na esa se boy ne so anko ho anka nkyere ne se papa wo ka asem bi fa baba ho na den enti so onni pani adwie enti se onya panyin sem na anka wan traso baba no 18 good years wanya benfiri ababa na aye ne yara onni pani adwie ono so anko bisa oko Pentecost no onyame se ayeyi onyame se ayeyi na wajimi a oti ho a wonhwehwe na wombisa na wahu na ya sa yare no onyame se ayeyi onyame sam ye different ewo abakosem se papa eneme bi wo hokra asa ye nya panimu bi e ma ne kyerɛkyerɛ yɛn a enye ne nyina kempa ibokra be yetia simple nga bompa ya huru na Awurade age enti ye nnim mpanyin sam ni abakosem nti ye sayo onyame asem ye hawo ye ho ani etuatu onyankopɔn aso ade bu wo nyem paibo debi o so nyakopɔn bo so asase wie o se mumma ye nti onipa ye craft enti ye wonu onyame se emra ena ebai ena oye enti no abakosem ye enti ye won pai ena ye won ye amen o come do abo pai na wa me debi titi no ye wa ade ayeye that is philosophy and abrofo ne hu anti abrofo no esomu afanu more ese onyame asem okay white man are using more philosophy craft amen who dem why you fi Awurade me say wo aha ye fi o ye chimifo wo be fa prayer plan o say Awurade no da so bompai e fi so ye bompai me yira that's why then wo pra and oh how to onyame aso and the white man they are more intelligent and one bet practice and say philosophy panyinsem no aboa wom enti we be kwa no de ama we be kwa no enti na abrofo nwa di kan enye fe do ko se dem oi tete musa wo mi kwa for pra no pra okomo di wa onu abia ni wadi there's so come the new final say fasting no sentiete mu wo mi ko pe dua edi there's so niska enye juma na ko pe adwuma na be ko pe everybody sabire ina we kopa juma o ye juma o benya sika enti ye woni ayeye tu ni pani adwie abakosem ni ye juma okay enti o be kwa wade a unya abrabo mu nsem abrabo ni pasitena no eno wanturo anye se panimu bi na be se panimu na be ka kire o ebi a mufie ni enti a weni ababa kokofa ni abranja kokofa ni subeni sani se nti unya panyinsem na wa kyerɛkyerɛ wo saa na wo de aka onyame asɛm nti no wo ka Awurade ehire na ayetia amen esu komodo na gusu bompai wo me ko esu no be sorry se anu wa de wasam Deuteronomy 1:21 also behold Moses tell the people of Israel to go and take their possession munko na munko fa enye kasa then who kasa enye mpaye tenten then who mpaye enye dede ko tuanamo no na munko na munko fa kofa waware unshira wani onyam wa umma obribiara tomorrow today ade onya ne dachi no e wa ha wo de ma kofa de ne kasa ena menya adwuma o ena me hu ntobio wan kopa bibia ye ne wanya tomorrow today ye mbibia ye hiano havia ye konina wo de ma ye kwa ye be fosa konya wo de ma ye nda kwa dachi bibia is today ye nyansa ye hia dachi ye be bibi no ye nkokura bremu nya o de ma ye
ntu hia Penny no atnet no akyerɛkyerɛ kwan no. Yo, papa, amen. Yada, sene de papa, what be ye ni papa, what me who says, say penny away, and who he has a same, give this up, ubia, ebe penny, papa, won't send me a chat to no foot to somebody, my yen maba, one name, a yabana, yen fan penny for your shame. Yo, also as I see Rajapa, yada was, and now no perry. Yade to fu, ne ya chrom say, only penny a one, ubusia obu. Ubu adia, obi kura to me flow, etuf. Fatuti. If my people which are called by my name will humble themselves, obey the over brand one say. Now, I just some criteria and say, oh, bro, what's ya? Well, mouse. Now, my house are way there. Well, bro, what's it? And two in them now of Jimmy, or Penny will be required there. On throw, can't tell, no can't tell. Oh, you saw about Quabetu. Son and Penny something, Akurabetu. Oh, Quabetu. And you know, no, he has said, Oberbro once. You wo ama obiara opanyin biara. No one will say we are seeing enye we are seeing na hokwa. Na we are seeing obidia. Na wahye no e na waka fa ho. E na wahye no e na ejina. Enya wonsusu e onya wonchicha yo. Ento obi a wabobra beneda. Obi odi wanim no. E na wahu abakosem a oka e kire wa ebe ma wo wakwan esiwiye. Na sorry na sorry a Oshusha ubehu ubomu yebebi ubisa yebema na yewo nsawa monso sabiri ema bebi aha braso se urade beje ne mba se no beji wafi ohaw musu obre amane petuo kwadanda ene nyama ekoso abrabo mu no braso se onyame beje sorry na onyame ka onya ka no ye ma mebeka kire mo amen Amen, papa, edase. Abusia, me gidi se wahu ni ntia. Se yakasa eya campaigning kasa afi wati ase wenya munhunu mu wenya munti ase ohun se kasa na ayeka no enye ne keke penimu bia wenya na wankwa ankwaji abakosem won hunti enu nti ne enne bra wo bire na mgidi se ensemi abie weni ama se wutu anamo abuhu se ehu behia se obepe penimu bi na akwakwaji abakosem e de afri ne ho Mysteries TV eso na edi dwumadi efibre wa mekai wo se dwumadi nipa ko a eso masene na se dwumaku eso masene e ma me dwumadi e ba beso eye casto planto technology se na emeka no eye Dr. Abednego na akwakofa teaching and invisible hospital e de aba na ode ebaya na ode baye se ode ba besa nyame mayare a yare wo hunhun famu a ye bobra na ye hu ye ho ano ye power na ye nya bi asumdwe a ye hwehwe ye nya bi adwuma obi apa okonya ye nya bi obi aye adwuma yi kokko keke kra na beton anu aboka odofo enye kwa ne nyina ne se hunhun mu yare bi ewo ho a wo se wo hwe na wo sa obesa de a na ye Dr. Abednego teaching and invisible hospital ho a ewo insawom ereku eho na akwa obetumi akwakosa sa yare no nipa eba ha na ya na wo mo do so plenty wo ba frɛ na papa enu muk na wo hye woda na wo ba wanya bre e de amount papa bi ene edin ya meje so ahanso eye Mystery TV subscribe na fe ni adoma no so sa no upload bi aba ene dwumadi bi etise bi aba onsa ebetumi akebi. Hallelujah. Prophet Dr. Abednego has once again demonstrated the power of God following divine guidance. He established the world first spiritual hospital, Rabboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory. Now, God has directed him to create the Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital, powered by Castoplanto technology. This unique institution will reveal spiritual realities and help you understand the unseen battles affecting your life. Many are spiritually unwell without realizing it, and many struggle to progress due to invisible spiritual conflicts. Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital is here to uncover and address all spiritual obstacles. Bring all your problems to Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital and witness the revelation of all that has hindered you spiritually. Visit us in Nsawam Adwaji, Oreku Liberty. For more information, please call us at 0208 599 576